حلگرتنا پارێزبندیە یاسایی لەسەر پەرلەمانتارên HDP نەڕازیبوون و خرڤەبوون bi divxuda anîn. Çendên partên siyasiyên Başûrê Kurdistanê û perlemantarên Perlemanê Kurdistanê di gel Kongreyê Kurd kenekê li bajêrê Hewlêr ew karê li hember perlemantarên Kurd şermezar kirin. Kongreyê Kurd keneka radgehînîtin. Peyama me aştî ye û to rengekê qebîl nakin ku sitem û zulm li gelê Kurd bihete kirin. Ev ca li her cihê hebîtin. پەیامی مە پەیامی ئاشتی حقیقەتەن کۆنگرەیەتەوەیی هەتا ئەو جێ کە پتوانی پێخۆشە دەبینی گەلاندا ئاشتی و برایەتی و یەکسانی هەبیت ئەمە هەروەها کۆنگرەیەتەوەی بە هیچ جوورەکیش قبوڵی ئەوەی ناکات کە زوڵم و زۆری لەسەر کورد لە هیچ یەک لە بەشەکانی کوردستان ببیت. نوێنەری HDP li Herêma Kurdistanê dibêjîtin perlemantarên AK Partî û CHP û MHP biryar li dijî perlemantarên Kurd dayne û diyar diketin li sala 1994 heya ku niha helwîstê Tirkiye li hember Kurdan nehatiye guherîn. Yani salê notu çarê heta roja îro cûr bi cûr em karin bêjin dem bi dem rewşên vî awayî derketine ji aliyê dewleta Tirkiye taybet hikûmetên wî çaxê em karin bêjin notu çarê heta roja îro diyar e kul Tirkiye'de tiştek nehatiye guhartin. Gel aliyê devletê Tirkiye'de aliyê rêveberî û hikûmetê Tirkiye'de tiştek nehatiye guhartin bez aliyê me de wek em bêjin îro bi navê HDP gelê tişt me dane guhartin. Zêdetir ji heşt heyvana û piştî rêgirîkirin ji Serokê Perlemanê Kurdistanê ku bi hêta bajêrê Hewlêr bû êkem car gotara Serokê Perlemanê Kurdistanê li Hewlêr hate xwandin. Lê ev cara bi rêya perlemantarekê tevgeraguran hate xwandin. ئێمە لە پەرلەمانی کوردستان لە کاتێکدا ناڕەزایی خۆمان دەرەبڕین بۆ ڕێگرتن لەوەی پارلەمانتارانی کورد و تورک بتوانن بە شێوازی دیموکراسی داوای مافەڕەوەکانی خۆیان بکەن لە هەمان کاتدا داوا ئەکەین حکوومەتی تورکیا و پەکەکە بگەڕێنەوە سەر مێزی گفتوگۆ بۆ تەواوکردنی ئەو هەنگاوانەی کە پێشتر نابوویان و دەستکەوتی زۆری بۆ هەردوو گەلی کورد و تورک هەبوو. یوسف محەممەد سادق سەرۆکی پارلەمانی کوردستان 22 پێنجی 2016 Li bîstî heyva gulana ev sale Perlemanê Tirkiye bi gelekiya dengan biryar helgirtina parêzbendiya perlemanî li ser perlemantarên ser bi Parta Demokrata Gelan HDP da evêyekê jî nerazîbûn li cem çendîn partiyên siyasiyên Başûrê Kurdistanê durust kir û digel Kongreyê Kurd keneke kongreyekê rojnamevanî li dar xist. Eyas Abdullah NRT Hewlêr